Keyinki çıkarma kettik. Ecem bilet takimde alıp çıkıştı. Вот, Катюша, вот мына. Екінші ұпай кетті сіздерге. Қалғандар не болады? Білеміз бе? Ой, арқадағылар сіздер еле ұрдайсыздар, жанағы еле шығармалар. Болғаны бұл инсандар сіздерге жардамшы. Кейінгі шығарма. Ана, қауіпсіздік ережесін сақтайды. Бұндай отырып атқанда тартмай жоқ, ошондай қылады. Денсаулық керек. Кімдегі шәпсіздікке бе? Қайсыл шығарма? Ай, әжеке. Ушқашым ешеке. Балды шәп қақты берем. Шәп. Бұны. Ошын есепті ез ақырында. Кейінгі шығарма кеттік. Акам яман өргөнда. Мен нарықтан шығып келген столда отырып әлі сразу жауыштырады. Қайсы өр? Ай қызым, ай қызым. Ошол ай қызым, вот тұрып тұрып. Мен еш нәрсе қыла алмаймын, мен айттым, кім бірінші ушул столға отырса дедім. Отырғаныңыздар ұрдайсыздар. Кейінгі шығарма. Шеп, қызығы билеуі десеңіз. 18 жаш, доданың құлақ белі. Браво, болды. Siz özünüz hareket kılmasanız akam hareket kılmaydı gel. Кейінгі шығарма. Perişteler kimdeki? Biraz çetirek alıp durasılar apaları. Bir canım dese, tuğlan mı bir senin? Atın kim? Sana tamam içtin mi? Soğuk içtin mi? Benim kanım içmeye oturup ha? Kimdeki? Ecemiz eskiden akçılık kaldı. Көрініп қойшы бері жолы бұлыптан шыққан айып ұқсап. Бөлмедім, ошол. Анан бұл жақтағыларды кішіне абайлайсыздар, а? Кейінгі шығарма кеттік. Eceke bileriz mi? Ayna çoktan kettim ay, aklımdan kettim ay, suyup kalıp seni erkin ay. Bravo, erkin ay. Birincisi o, ha? Berekasın versin. Кейінгі шығарма. Şu kolumdayım şu atқа tengelem de ötü ama. Şef kaysılar? Sen alamda, bizde düğü carazan. O şey izleyeyim seni. Кейінгі шығарма кеттік. Nima bu? Айтпаңсыз о. Егер бұлар таппай қалған болса, шығармақ қайрадан жаңыра. Алалым сезімі қандай салам, бұ таныдың өнері. Кейінгі шығарма кеттік.
Ha, sevgi çek oldu. Şefkat vereyim. Keyinki çıkarma. Soydu da cini, soydu da cini. Beni soydu da. İlginle hoş o soygun yerini canlattırdı. Keyinki çıkarma. Nima bu? Tartılmay biri ara. Hoş ol çıkarma. Özü. Şef. Hoşonçun aytat da aka. Attın boyun emez pişkirganına kara deydi. Keyinki çıkarma. Arıgız. Vallahi hoşa sarınız. Haydi. Keyinki çıkarma. Kızını bana al baştan lekte. İşte Türkler aranjironkası uşumda yazılanda kaysılır ekeninde. Kaysılır. Bir. Kaydı. Şu çarmağın başından beri. Tatlı. Neredesin? Düştüm iken gülümsür ay. Geyik çarmağın. Просто играла. Ne oldu mu? Tattınız mı? Işın çarmağın derçe. Hayır efendim. Ana soru. Oldu. Vallahi. Şeftin ne ki buna? Ha? Dik çarma. Nima bu? Akam. Dur başkaları bile internetten var odası mı? Irgağan ben dağı cartey düşse ekende. Cartey düştü şan. Aa çağırdılar. Bravo son. Kırkı 3 çıkarmanı veriniz uşunu beni ciddirdayız. Gel. Tatlınız mı? Çiçeğim gül var. Maşallah. Maşallah çıkarma. Maşallah çıkarma. Var. Prestijsiga. Kırkı yek çıkarmanı veriniz. Kaça prosent öttü? 49,51 болып тұрады да. Болды сіздікі 100%. Кімдікі? Ананайын, аттадым бір ауыдың босағасын. Boşal çarmağımı da vereyim sizge. Kırkı finalde bir çıkarmak gittik.
alıp atsam. Hakkı dağı sizge nasip etiptir da. Oğuz gelmeyecek, yiğidi var kendine, sen alabilecek. O, sonun mıhtı, çünkü buna bir siz ya. Al ya finalde.